Penkut ke Bright Voice Umkor Sport Club yang ke second open to all futsal tournament menin kasngia kakat nyu taring unai luar arjar arpolai hapo kadong Umkor penusla. Ha ketiga cingele kai ki popoi syakmat kilong kalaj menring Sport Club persya ya ke Umkor Sport Club. Ha kini kecingele kai kalaj menring Sport Club kalayu ora ru ya kecing job da kapat kalayu bentep gol kumbalai gol la ar gol persya ya ke Umkor Sport Club. Kalaj menring Sport Club kalayu ora aru ya kasong pisa ke basipa hajar tengka rengkat kat trofi. Kat baka Umkor Sport Club kalayu ora ya kasong pisa ke basan hajar tengka bat kat trofi. Ha ketiga turnamen ya ka khusnam best player layu ora dau Russell Kong tani bat best defender layu ora dau Fabian Kongsni na Umkor Sport Club. Ya ka top scorer layu ora dau Moses Kong tani. Kat ba ya ka best goalkeeper layu ora dau Banu Khonglam bat ya ka khusnam youngest player layu ora dau Albi Kong tani Shipos Nemkarta. Ha ketiga turnamen lawan Ruban Saki dau MDC ketiga thanyu ba rengkat lang lendem kumu kongsan bat usembut kongsan ba mat lingdo uba deiru coach jongkala lingkot Sport Club bat layo iru baki katu gani giri urang ba kibala syakot sungba ketiga singi iba Seibor Lamin bat Bright Star Marbanyang. Baru ngari bagian lagi Yusnil, hari jingim juga abang orang ini jelas jong kata jelas kali juga ikut. Bat akpor jungi besar kalau kapatof kata kabang ngimi dagawai ni yang main lagai football. Bat napoi para pelakuan kekelar kiwai di timur itu dekat. Por jungi kita long kompiat kita long turmor kapal long malobata. Kadang tu ibai ba atau kapor jungi kita long mat. Seruat, wah berkedia. Inang dat nada gajeng mensupport di player sejong. Hari kemalong mentah kata kelajak radu kata. Bakal tang lebih betah. Man pedi kisah kejoki yang kerkomlakai batwit kejoki. Bakal ben ba ban chulakai tang bangja manilakai tang man berbergia. Alai sim betah kejelakai. Bakal long kata ka tam kejoki. Buram ya ka. Baru kagum isi yang bagai jemburan. Ini selong kita lagi keluar. Iban long dengan katan baru harus dia di berokoi. Di kumtang kalau pedrong ni ya. Jika juga ngasuh ayu kecil kubai ini kini ramba yudan lah ni ilok kami ilok pa ikut semua kibawan saki. Lengba kejingdom ni jengfi. Kapelong sahaja siam ni kita ngelam. Lengba kejingwan pikai kejengfi hak ada kejaga. Tulangan siam yang kita ikut kejengfi. Baru telam iki hak akor bro. Bagi don ya kejinggerman. Lengba semua ya anu kudu bertahap baru.
lah kami yang kapsam kita kami kusamla kita long buat tepriu kita don gabro makor bantai yang kesem kejupi baru hasnom kita kami kusamla kita don kecik clear kita simkia banyak kita apa banyak tronglam ya kami sudah tahu banyak pelam ya kabah kabiat hagi imlang salang baru don kami lagi kusamla juga hagi jingpure guti kita kin misi kemat rengkat ke jinak di start ban jalam ya kasih tahu ban jalam lu ya kasih kejungi tinggi ibu lang di luar ublay ba ublay lu undan rengkat lem pakai sport club bright boys banyak pi baru tum ki play sport kasih ibu aku ba ublay play la berti agal ti ki balong ti ki ban bet ban yang baru undan rengkat ke jingkwan jikia namata kasih tahu baru ulai ke sap ke bakarpang talan ke bakarpang ya ki kun